Flashback. I pozdravljam nas Fići Games, danas igramo Counter-Strike Warzone, opet smo na nekom serveru. Idemo da igramo. Nećemo snajper, nećemo da budem kamperi. Ponovo ćete gledati mene kako se nerviram dok ovo igram. Ha, vi ste se to već navikli. Zašto ja volim Counter? Zato što volim pucačine, to... Headshot. Kalašnjikov. Ne, neću. Zapravo, neću budem... Bravo, Filipe, svaka ti čast. Big Boss. Mi smo ovdje čak i najbolji u Counter-terroristima. Big Boss. Ne znam zašto se tako zove. I ovdje da zaboravim sam promjeni ime. A nemojte mi zameriti. Ne, gotovo. Zakasni smo. Da, mi se zovemo Big Boss, ljudi. Izvinite, zaboravio sam promjeni ime, nemojte mi zameriti. Zovem se tako jer, ne znam, sviđa mi se to ime. Big Boss, tako sam se zvao, tako sam se uvijek zvao kad sam igrao Counter i pre i sada. To mi jednostavno ne mogu kažem kao srećno ime. Prošao. Ju. Ne. Ne. O, brate, koja headera. Koliko? Neko mi je ukrao kill. Ukrao mi je neko kill. Bez veze. Stvarno bez veze. Ajde mi dati da promijenimo ime. Sad mislim treba još jedna runda da prođe, bi se tako zvao, vidimo. Big Boss, evo, Fići Games. Da, na ovom serveru ne možemo. Zaboravio sam da za bombu, nema veze. Ovo je već puška boja. To je M16. Znači, ne mogu sad vidim. Jeste, to je M16. Izađite opet. Ne, a zašto uvijek na mene pane bomba? Ne, dve. Ajde, izađite, ja vidim. Te ne volim taj suzavac. Znači, i tu te bombe, znači, to ne da ne volim nego mrzim. Sad će me neko ubiti, već smo prijeli, to. Brate, 1 kill, sramota, 2 puta smo izgubili. Sad ću uzeti panac, mislim da će me to malo zaštititi. Sad ću ja baciti suzavac, sad ću ja budem bezobrazan. Prvo ću im baciti suzavac zato što je to... Ne! Tako, nabaci se bomba. Jao. Što mi to ne vješ, ne mogu. Sad ćemo uzeti. Opet se brzo. Da vidim. Idemo ovdje, još ćemo jednom ovdje, pa sljedeći put idemo. Jao, pa je realno. What? Daj, rati.
Ju. Kome sad snajpao? Nismo ovdje. A, puče goba. Gotovo. To nije nas dobro. A stop, ipak smo mrtvi, ali mi imamo najviše, a ne imamo najviše. A se čuvat ćemo par, da ću sam ovaj pištolj, je jako dobar. Idemo druga ruta. Ju. Ne vrijedi ova ruta. Da se zna da sam tu ja prošao. Brate, koliko multikillova. Multikillova. O, me sačekao, vrati srce stavio. 20, ne, nisam to teo, ne sljedeću... Da. Znate, kako, likovi, tako. To je moj. Daj, vrati, kako tako? Ja vidim, ja sam više nego vidim. I nema da uzem panti za svaki slučaj. Idemo vuda, opet kamperi. Ajde, sad ćemo mi biti malo kamperi. Ako mogu, oni mogu uzeti. Ajde. Evo ga. Ne. Kamperu. Kako? Ajde. Ajde mi da budemo se. Koliko je nam mogu? Mogu da radim. A ta puška za ne može se uzme, bez veze. Ne mogu da vedim. I evo nas. Sad ćemo mi biti kamperi. Ako mogu oni, što ne bi mogu ni ja. Što ne bi mogu ja. Pazi kad me ubije lik koji nije. Ja, vrate. Nju, to je moj. Sad ćemo neko čar sačekati. 3 minutes remaining. Eto ga. Naš. Pojam. Round 25. Ne. Vratu. Bravo, što mrzim kada gubim. Ne mogu da podnesem to da ja gubim. Ne mogu da... Nema što me ubiješ. Snajperu. Za dva. Ajde. Evo ko je to?
Ajde. Ne mogu da verujem. Ajde idemo vamo. Verovatno ima nekog. Ajde. Ajde. Čekamo. Minutes remaining. Round 47. Mijenja se mapa. Ajde napravimo još jedan kill. Znači... Bez veze ništa. Ajde mijenja se mapa. Ajde. Round 1. Opet ista mapa. O, bez veze. Ne, treba sam u drugi tim. A bra, dobro, nula. Ovo je piše se najbolje ispod. Pošto znam da ovdje likovi stalno dolaze. I onda ih sačekam. Uvijek neko dođe tu na nas. Koji šok za mene. Koji ćemo pušku? Evo Kalašnikova. Šta ja imam da biram Kalašnikova, tu nema reči protiv nje. Ta puška je razvalja. Puška je dobra. Kao M16. Aj sad ćemo neki kill dole napraviti. Ukrono je kill. Pobjeda. A čim sam se ja prebacio noke pobjede. Round 3. Ja uzem pancer, to mi je bitno isto. Evo ga. Ne. Idemo u ovom rutu, ova ruta je najbolja. Moj drugi kostur. A pa niko ne ide tu nešto nije. Uvijek treba ići u grupi. Gdje god i kad god. Vrate, koji put ultra killova ovaj pravi, znaš. Ja sam dobio bombu. Svako me ubio. Vrati, a ovaj lik se razvaljuje. A, ko je? Round 4. Sad idemo na njih, vrati, više neću se pravim mutav i tutav. Idemo. Dosta je skrivanje, trebamo da pokažemo pravog sebe. Ne! Idemo. Ajde. Nema nikog. Neko će me sačekati. Daj, brate, opet mi neko krade killove, ma daj. Prepoj me. Gdje se šečkaju ovdje? Gdje su više? Daj, vrate, ne mogu da veram.
Hoću još kilo, ne može ovako. Round 5. Ovako se ne može završiti, moramo još kilo. Hoću još. Moram još njima. Idu svi ovdje, idem ja, trojka. A normalno opet da se čeka bomba. Vrati ovaj lik. Vrati, ovaj lik je nestao, super za mene. Ovo je predivno za mene. Vidio bi za boku, vrati se nazad. Brate. Nas mene puti. Ovaj ga ubio. Dobili smo još. Hoću još. Ne može ovako, hoću još. Sreća, nemam bombu. Dobro. Opet će biti ovdje lik, ko to zna? My god. Ne! Vrati, nema kako zvrati. Ujo bre, pastoj. Ne mogu da vreme. Vrati, tamo slikovi ubijali, pogubili smo se. Ko ne znam gdje se nalazi. Mislim da se nalazi ZS. Ajde. Idemo ponovno. Opet kod nas ima kampera, pa to vrate ne može. Bez kampera nema ništa. Poseidon. Brate, opet mi je ukao kill. Vrate mu dvera. Lopovi jedni. Ne, ubit ću se. Vrate mu dvera. Ajmo još jedan, probamo. Moram da ovo odradimo. Vrate, ove puške ne možemo nikako. To je glupo. Ajde uzet ću ovu. Zašto sam ja ovdje prebacio? Ne može, sam izgubio kilo, nisam. Vrati, mislio sam da je to moj, a ne, ja ću još ni da igram. Iznervirao sam se ovdje, lopovi jedni, samo kilo do kilove. Ne mogu namjerim da ih uzem, brate, 5 kilova mi lik uzeo za redom. Ajde, odaljavam ovaj klip. Ja sam se svidio, ako jeste, podržajte me, ostavite like, komentarišite, da znam da vam se sviđa ovaj klip. I to je bilo to, pozdrav.